Në sloganin Shteti yt, shansi yt, LSDM në kongresin e 32 programor miratoi një platformë të re ideologjike, e cila, siç theksoi në fjalimin e tij kryetari i Partisë Venko Filipçe, do të konfirmojë vazhdimsi në thelbin e socialdemokracisë, drejtësi në vend të privilegjive, solidaritet dhe përmirësim të jetës së qytetarëve. Sa i përket integrimeve europiane, ai përmendi samitin e Bashkimit Evropian të mbajtur 2 ditë më parë në Tivat, në të cilin sipas tij zgjerimi po merr sërish moment politik që nuk duhet humbur. Filipçe në disa pika e paraqiti veprimin e mëtejmë të partisë sipas platformës së re. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од овој ден натаму мора да врши силен, континуиран и одговорен притисок врз власта во 3 насоки. Прво, да бара јасен државен план за отворање на кластерите и поглавијата во преговорите. Второ, да понуди социјалдемократска алтернатива на овој економски и институционален застој. Трето, да мобилизира целата прогресивна јавност. Не само членството на партијата, туку синдикатите, граѓанскиот сектор, професионалците, младите. Filipçe nga foltorja kritikoi pushtetin se me qeverisjen e tij demokracia po zbehet dhe kostot e jetesës po rriten, duke dërguar dhe mesazh të hapur. Времето на изговори истече. Македонија нема повеќе години за трошење. Ако не сте способни да го искористите моментот, ако не сте способни да придвижите државата напред, ако не сте способни да изградите доверба, тогаш тргнете се од патот на државата. Затоа што Македонија не сме да биде заложник на вашата нерешителност. Në kongresin e LSDM-s morën pjesë edhe mysafirë nga partitë si motra të rajonit, të cilët gjithashtu mbajtën fjalime.